size ya nkoka ka wena kumbe njhani? Does it matter ku i size ya njhani yi fika kwini njhani? u vula Allah. wallahi We are gaming vula sweswo. hello guys amamkela eka YouTube channel ya hina Khome Douglas Lwanani khome Nyiku va Tengambani a swi tiva musiku rin'wana rin'wana ni tshama mi telisele swilo swa ku nandzika swilo swa proper. So namuntlha hi tele with another video as usually. Namuntlha since ku nga Saturday tshemba mi enjoyile Christmas ya n'wina mi tiphinile na mina mavhezi ma hi vona hi tiphinini hlayisekile ya refresh. So namuntlha hi ta va hi ri na ku na ti-question tin'wanyana njhe ni nga fambafamba ni ti lava searcha social media ni ta va ni karhi ni vutisa mabebeza ti-question leti ti-question ta awkward nyana ta ka ti nga twisisi kahle leti vavanuna va chavaka ku vutisa vavasati. So question leyi baby ta va like yi ri general question u hlamulela munhu wa xisati un'wana na un'wana and then loko vona nga ku swin'wani then ta pfa u hlamulela for personal loko ngo vona nga ku vanhu van'wana swi njhanjhana swi twisisa. So yeah, so namuntlha ni ta va ni vutisa mabebeza hi ndlela yeleyo. Before hi dya nkarhi a wu ri hi vhela nghena makeni chuwe ngopfu ta mi hlamulela la yo Batengambane, you are an angel to me. When I run my west, come with my deal. Okay, question ya ku sungula mi yimile vavasati. So question ya ku sungula i ku n'wina vavasati ma swi rhandza loko mi spankiwa mi biwa nyana hala ndzhaku nyana vona loko thanyana loko kuma swa ku u busy nyana hi something nyana njhe ni fanele ku ma swi rhandza n'wina vavasati kumbe njhani? kumbe mo fostela kumbe yo mi fostela. hayi leswiyani a swi rhandza as vavasati va twa nga ri mi le ku hina vona na la endla ku hi rhandza ngopfu swona hi swi rhandza ngopfu yini a swi rhandza la ni tshama ni hamba ni swi endla swi ngo se na swi vona ne. So loko nga swi endli ni ta koka ni ku vuyisa ni ku so loko okay let's say okay ka mina swi twisisa let's say munhu un'wana njhe mi va hi twani njhe ni fanele ku kuma laha handle hi nga rhandzani hi tivani ni nga ku tlimba lero ma swi rhandza loko endla hi munhu wa wehe hayi hi munhu un'wana na un'wana. Okay makes sense. Okay, next question yi ri next question i yini ndlela leyi n'we vavasati hi nga swi kota ku mi tsakisa yo ku mi impressa nyana vona kumbe xilo nyana xin'wana lexi nga ta ku endlanga ku xo ku tsakisa eka hi vavanuna lexi xi nga endlaka ku hi tsaka nga tsaka endlele munhu wa wena i ku humesiwa out ku vulavula na hi kahle communication hayi leswi swo a swi tisa communication gift baby mara ngopfungopfu laha ku vulavula na hi kahle no n'wi xavelela u xaveleliwa n'wansati eya ku xavelela na ku vulavula na hi kahle ngopfungopfu sweswi swimbirhi. Okay. Alright, maswita machita va ri swi la u ncenga u xaveleliwa n'wansati na hambi o va ku kwatisini na yo fanele a kwata yi tlhela ya n'wi xavelela yo hayi. Okay hayi endla kwala mi swi twile madodha. Another question, why vavasati va rhandza ku ya toilet kuma swa ku loko va ya toilet va famba hi group so why mi swi rhandza ngopfu swa ku kuma swa ku mi xi yindlwanini so mara mi ta famba mi hi group mi tele swi endla yini why mi famba mi tele loko mi ya toilet njhani loko munhu a ri kaya or u kuma ku va le ndhawini yo karhi maybe ndhawini yo karhi so mi ta famba hi group. Okay let's say ku fana le ku na ntlangu ivi se u kuma ku va famba va ri three nyana van'wani loko va famba van'wani va ya ku hleveni
Hala, but okay, yes, baby. van'wani loko va famba hi group loko va cheka va nge fambi na munhu un'wana na un'wana njhe va famba na leswaku lava i swikimi swa Va vona hlawula. eya ku la ku sala ku hleriwa leyin'wana Okay, Eya. okay. se van'wani va famba hi group lese loko u kuma ku i madyambu wa chava ku famba ri one and then ta vitana un'wana ku kombeni khapa wa swi twisanyana mara lava vona hlekani hi le mitlangwini va rhwalana va ya toilet ta ku hleveni A ku na swin'wana ku hleva. va hleva va nga ni dlayi mara no ku byela no ku hlevela na mina Na kota le vanhu nge va byeli. nga Ma va sweet mos. byeli. I finally know my out. Okay. Next question. Next question yi ri. I yini ndlela ya kahle kumbe ndlela ya best way leyi ni nga kombisa eku titsongahata ka waxisati? Swa kahle ni ringete ku mi respect swa hi ndlela ya kahle ku kombisa ku titsongahata ka waxisati. tsongohata Ku respect ku hlonipha kahle kahle. okay number one loko u respect-a munhu wa wena a wu n'wi cheat-eli u le ku n'wi hlonipheni wa n'wi xixima munhu wa wena a wu cheat number two a wu entertain vanhwanyana wa swi twisanyana number three yini baby a wu entertain vanhwanyana entertain njhani vanhwanyana fanele ku kombisa munhu wa wena respect wa swi twisanyana ku na yena a ku tshemba wa swi twisanyana and then number three na mavulavulelo ma wena ti-action ta wena mahanyelo ma wena Action ta mehe njhani manje? Like loko ni vulavula na wena suka ni ka ni phakama i fanele u vulavula kahle baby wa swi twisanyana a wu n'wi vitani hi vito munhu wa wena hi nyiko wa swi twisanyana hayi na hi mama yo loveka njhani yo mamas. eya wa swi twisanyana Okay. Mi swi twile ma out u fanele u vulavula na ye kahle u avoid sweswo entertain vanhwanyana leswi u a ku focus ka munhu wa cheat-iwi wena. A ku cheat-iwi ma swi tiva mos. Okay, next question. I ntiyiso ku n'we vanhu va xisati hi xitalo loko mi lava ku ya nkarhini kumbe se mi ya nkarhini hi laha nga ku mi lava ngopfu wanuna? swa depend Okay. ku na vanhu van'wani vo a va swi lavi total cause va twa va nyenyetseka swa va nyenyetsa se van'wani va swi rhandza swi hi kambirhi van'wani a va swi lavi van'wani va swi lava So most ke majority hi ku vona ka vanhu va ku tala va swi endla va endlela ku va hatla va heta ku ya masikwini wa swi twisisanyana loko a swi endla u hatla a heta cause loko a heta after timinetse nyana ta kuma ku wa diba ngopfu wa swi twisisanyana and then ta hatla a heta and then van'wani a va lavi no swi vona cause so ke wela kwe n'wina mi wela kwihi masayiti ya vanhu se hava vona ya n'wi wela kwihi ka lama mina swi lava mina hala yo mane ndza ni heta babe se van'wani va na problem yo ta kuma ku munhu wa yena a nga swi lavi na hambi ya kha swi lava hi mhaka ku wa nyenya swilo leswiya no mara question ngopfungopfu a ri leswaku twisisa swa ku ma swi lava n'wehe se vanhu van'wehe va faki n'we ma swi lava na mina swi lava mina yo weke a yi endli kwala mi ni vutisa ka wena question hayi okay hayi mi ni vutisa ka question au question mara okay next question yi ku loko eka period i ntiyiso swa ku vhele wa swi twa ku vava ka kunene kumbe mo hi tlemela hileswaku mi twisisi ku na vanhu van'wana swa ku loko ri masikwini a ni fanele ni vona lava sineke yini u fanele u nesiwa van'wana a va lava ku vona ni munhu ra nge humi ni ku huma ni na vanhu lava ntiyiso van'wana va na xibono so okay
swa va luma van'wana leraro a va la na nchumu a va la no dya Mm. a va la nchumu va tshama va ri ku vumbulukeni bedweni wa swi twisisa nyana swo ya hi nyoka ya munhu swi ya ni hi vanhu kwalano nyoka ya munhu ku nyoka ye yi famba side ri ya we yi famba njhani mi famba kahle kahle njhani a ni na swona leswi swo ni ta vumbuluka ni vumbuluka oh that's why u swi lava hikuva a wu na ti-pain hayi that's why u swi lava hikuva u na ti-pain okay next question okay leyi ni ta yi jumpa leyi cause na swi vona nga ku na swin'wana okay ku na leyi ya ku why vavasati va rhandza ti-flowers va rhandza mablomu ku xaveriwe mablomu na ku va ri mablomu lawa loko ma xava ma tlhe ma fa so u xa man'wani ma fa u xa man'wani ma fa lero kahlekahle nandzu lowu kalaka u nga heleki why mi rhandza mablomu vavasati mina ni ma rhandza swa ndzo nyika mali ya mablomu a ni ma okay rhandzi generally loko khulumela vanhu lavan'wana vavasati lavan'wana why va rhandza swo va tsakisa Mm. swa swibede vhele swi kahle mara mi ku ya hi mina twa nga ri i waste wa swi twisisa nyana munhu o va ku westeni laya mara van'wani va twa le ka laha tafuleni swi sasekisa yindlu ve i decoration kahle kahle wa swi twisisa nyana vo decorate laha ndlwini because van'wani va swi kota no va ti xavela na hambi va nga xaveriwangi u kuma ku vhiki rin'wana na rin'wana munhu u xa mablomu for decoration njhe endlwini ya yena okay ni twe van'wani va ku swi endla ni mhaka ya ku loko u va xavela nga ku pfuxetele rirhandzu swa ha kombisa swa ku wa n'wi rhandza swi twisisa van'wani va ri swilo leswi va rirhandzu ra ka swi kombisa swa ku swi fana na ti-gift nyana so so swi pfuxeta nyana kwalaho so anyway mabebeza nga ma rhandzi ma-flowers mara a ni rhunga ni xaveli loko loko u lava ku ni xavela nxavo na ku a swi rhandzi u ta nyika mali ya mablomu hayi vhiki rin'wana na rin'wana ni ta va ni kha ni nga waste loko ni ku nyika mali ma hayi swo fana a swi fani na ta yi vone mali mali leyi ni nga ta ku nyika a ni i ta va yi nyike mina as a gift swilo swo fana a swi fani mali yi ta va yi nyikile okay babe a hi tluleni next question swa ma-flowers a swi yimi nyana yo ma-flowers hayi va ri ni ta tshova la senyeni sayizi ya nkoka ka voko sayizi ya nkoka ka voko njhani does it matter ku i sayizi ya njhani yi fika kwini njhani u vula hala wa lahla vuya gaming vula sweswo vavasati in general vavasati van'wani va na mhaka na swona van'wani a va na problem na swona as long as kuma ku munhu loyi va nga hlangana na yena wa swi kota wa tiva ntirho wa yena wa swi twisisa nyana ku na ku kuma ku munhu u na swisukulu mara a nga koti no tirhisa swi swo kona ende u kuma ku munhu u na something yitsongo and then a kota ku swi tirhisa so swi ya hi vanhu ku va prefera swi mara ngopfungopfu laha ku munhu a kota ku tirhisa swi swa yena so loko va ni size leyikulu tlhe u koti ku tirhisa ke i lero kahlekahle u nga famba ni sweleswo loko u vutisa mina sweswi vutisa n'we in general loko wo kuma leyikulu yi tlhe yi ku tirhisa kahle na yingisela leyikulu leyi na u chuza ka leswimbirhi leyikulu leyi nga ta ku tirhisa kahle na leyitsongo yi nga ta ku tirhisa kahle u nga langa yini leyitsongo yi nga ta ni tirhisa kahle why u nyenyele leyikulu ku na makule man'wana mo a ma normal wa swi twisisa se a swi kahle leswiya swi fanele swi va swi swa proper because ni vona minkarhi wun'wani vavanuna van'wani va ti chava ka sayizi ya mina njhaninjhani timhaka swa ku vavasati va ta ku yini yi ri yitsongo or yi ri yikulu yi ri yitsongo mi va yi lava se wa kuma ku a ri na yitsongo mara a kota ku swi tirhisa ma swi twa vavanuna so ngaku va ri hala ka hi ka xinuna hambi yo nga yitsongo as long kote ntirho weke ntsena u endla tiva leswi lava u endlaka so u rhandza wela ku kwalani u wela ka ku as long u tiva ntirho wa wena leyitsongo u tiva ntirho wa wena as long as swi swi va normal munhu a kota ku tirhisa swi swa yena leswi lavaka swona a ndzi ala tisayizi hayi a ni la tisayizi mara ku na swin'wana swi abnormal swi abnormal a ni swi lavi
that's swa normal. Okay. Mm. Yeah, next question. But wanuna loko a lava ku kombela e blue job u yi kombela njhani, u tsongahata njhani ku u kota ku kombela blue job? A yi kombela Like say na blue job sweswinyana, so i yini ndlela ya polite way ya ku yi kombela? question yaleyo Eh. iyindlela yin'wana. Mm. Babe. Let's say n'wanuna wa swi lava mara hi kuma swa ku van'wani phela ni swa ku a va endli, so wa swi lava mara a nga swi ta swi kombelisa ku yini, so va te question leyi u nga yi kombela njhani in a polite way blue job? Yaleyo ya tikanyana he. Ku tika yini? Mara Kumbe ni vhela ni suka ni na swa swi bad mara ni twa nga ri swi va swi ri rude. ane Because van'wana va swi prefer va swi rhandza ende swi wrong ngopfu. so lero mina ni fanele ni twa hi yena loko a swi lava, loko a lava ku ni blue job hi siku leri a nga ta swi Ni vula ku van'wani a va swi lavi total vuton'wini bya vona wa swi twisanyana ende swi wrong wa swi twisisa, mara loko u yi lava u ngo n'wi byela kahle hi nomu ni kombela wa swi twisanyana. a yi turn off mara loko munhu A ni swi twisisi kahle mara loko ku ri ku a nga le ku endleni swi ra hela lembe munhu a nga le ku endleni wa za u vulavula u ti vulavulela or u tshama hansi u vulavula na yena ku mi ni rhandza ku na laya u kuma ku ma communicate hi ku hi rhandza swa yini vo layani u nga zama ku vutisa ye xitayela ku we i rhandza swi swa njhani wa swi twisanyana. Obvious na ye i ta hundzuluka na question liya ku vutisa ku we ke se na we u rhanga hi yo yaliya ya ku ye ex mina ni rhandza leswiwa. Okay, so like okay kwalani ni ku twile leswaku maybe i tshame lembe a nga endli vhele se u swi boha u ti kombela, mara let's say maybe ka enyangeni wa yena wa tshuka twisile nyana kan'we ntsena a ne ene wa swi lava we kumbe ka ha ri swo ku vulavula na yena kahle? ngo vulavula eze mi kuma ku siku leri mi nga vulavulaka hi timhaka ta masangu mi sweswiyani and then u vutisa ku we rhandza yini wa vo sweswiya na sweswiya u rhanga hi yo yaliya problem ya wena cause swa ku we na problem ya mi swi twile majita, so kahle kahle hi komisa i fane loko se mi tshamile i rhanga i nghena ka topic ya masangu. Baby wa nandzikela kumbe u kuma ku siku leri a swi endlaka xa mundzuku wa ku vhe mpfuka n'wi swa ku tolwani wa ta siku leri a ri tluli ta vhela swa ku papa si nga ri ma swi twisanyana. Okay. Okay, hi ka question yin'wana ke yi ri question leyin'wana question leyi yi ri why vavasati va rhandza ku mbala swilo swa ku like leswi swa xoti swa ku vhele swa ku wa vona njhe swa ka let's say swa ku koma ni ta ku swa ku koma swa ku nga ku u ti vonakarisa. Vavasati va rhandza swilo swa ku mbala swa ku koma mare loko va kha va famba la tindleleni loko vanhu va va languta va vona nga ku vanhu lava va langutaka va wrong, a va lava ku langutiwa hi vanhu lavaya mara leswi va nga mbala swona swi fika nyana laha swa ku vhele mi zonda ku langutiwa hi vanhu mara mi mbale swilo swa ku mi lava ku langutiwa why? Yaleyo question a ni twisisi kahle. A wu yi twisisi a ne sweswinyana u mbala swa ku koma rhandza ku mbala swa swikoma xikheti mara loko u huma u ya hala handle vafana va ku bukha va ku tlhometela u ene u tlhe u zonda. A va swi zondi va swi rhandza because va swi mbalele swona nge mbali xi xo koma ku na ku koma kun'wana kuma swa ku lokuwani a ka ha ri normal wa swi twisanyana na ku koma ku ya xi komile vhele cause i nhwanyana xiketi xe xi komile mara hi leswiya swo u kuma ku xi kome ku koma leriya ro na hala ndzhaku vafana va swi vona wa swi twisanyana. No let's say a va ku voni ke mara just la katsongonyana katsongo xo fika kwihi pimisa hi wena. A va ku xaka va nga koti ku vona hala ndzhaku mara xi komile swin'wana swa ku na xilo lexi komile sweswo a ni sure mara van'wani va rhandza attention. lero kahle kahle mi lava swilo swa ku hi va langutiwa.
n'wina hinkwenu in general va lava swa ku van'wani va languteni. kha va twa ku hisa ku fana na nkarhi wa sweswi vanhu va ku tala va mbala swa ku koma and then van'wani vo rhandza attention ya vafana njhe Se mara the problem i ku loko va va nyika that attention a va swi lavi. a hi va swi lava vo ndla yi nga ri a va swi lavi Vo pretend kahle kahle i langutele. vo pretend va swi lava kahle. Okay, so kahle kahle hinkwavo lava mbalaka swa ku koma A hinkwavo van'wani ni te va twa ku hisa se ku hisa swi lava u mbala a hi xo koma ngopfu ni vula xo koma normal wa swi twisisa nyana hayi ku xi koma leriya ro ku vhe swi vuriwa nga ri lavaya va ku xavisa hala Pitori wa swi twisisa nyana ni vula xo koma kahle hala Pitori no huwa hala Tembisa. Alright, a ku na stress, no offense ka n'we mbalaka swa ku koma van'wani mo swi rhandza swona ya van'wani va ri va just hi preference vo prefera tani va twa nga ku va kahle loko va mbale sweswo. van'wani swo koma swa va fanela va twa swi va fanela ngopfu ku tlula swo leha So a hi lu na matlhari hansi. Okay, from the next question. Okay, leyi nga ku ya makumu leyiwani ke. ya twanana Yeah. wow Wa hisa wa lava tin'wani. Okay. va za va ni ba vanhu lava Leyi ri how often like u lava ku heva. Let's say a week u navela ku heva kangaki. hi vhiki ni kha ni tshama na wena ndlwini u vutisa ni or vanhu hinkwavo yi vutisiwa mina Ya le ni vutisa wena cause van'wani ni vona nga ku a wu nge hlamuleli munhu swi twisisa. okay because van'wani ya van'wani va ni swilo swa vo njhenjhani. okay So wehe hi vhiki 7 days ya nga va ku ri vhiki u nga va the way u nga ta swi vekisa swona yi nga va nyanga yi nga va yini. yeleyo ni nga hlamula hi ndlela leyiwani a ni lavi ku heva kangani a ni nge hlayeleli ku namuntlha na heva mundzuku ni hevi tolo ni hevini loko ni ku lava na ku lava loko u ni lava wa ni lava simple hi ndlela yaleyo Lero swi possible swa ku let's say la vhiki ni lava ka 7 days full u be total. ya ni nga yi ba total with no doubt Yeah. So we like as long as ni ri ku ku laveni okay se swa ku swi la ni endla yini swa ku u ni lava ke loko ni vona nga ku u nave yini lexi endlaka ku u ni lava ke kumbe swo suka swi ku dzedzera a swi suka swi ku dzedzera swin'wana swi yena hi mindset or maybe u kuma ku endla kwini swi ya hi mihleketo kahle kahle leswi loko u kuma ku ni hleketa swilo swa positive hi wehe ni ngo tshuka ku na ku lava kwala na kwala heyi tana laha or u kuma ku loko u kuma ku a ni swi lavi sometimes ku va ku ri mhaka ku maybe lexi i nga xi endla action ya bad or hlamulela tlhelo or swin'wana na swin'wana swa ni borha ende loko swi ni borha swo ku tshena for swi nga ni borha for dyambu hinkwaro mara u kuma ku a ni kwatangi right mara leswiya ni ta va ni nga lavi ku loko se ni ku lava ni nga lavi ku endla so majita mi swi tiva swi lava u tshama u tsakisa munhu wa wena loko u nga ku bayizile nyana meka sure ku xava ti-flowers ti-gift u nyika mali nqondo yi ze yi vuyelela u ta heva every day baby yeah so no I can see le for mihleketo yo yi tirhaka kahle kahle yi turn on dideng se ku tsakama ku va right. No guys, you can see the for ku va na hina December big leri taka madam ta va ri busy na ti-question a endla research ye nga ta vutisa mina so ya worry vanhwanyana ni ta vuya na ti-question tin'wana ni 2025 leyi ni ta va va byeleni ku a hi chavi nchumu hina ma-out ka ri 2024 baby mara ya ka 2025 na kanjhani so hi jahe ngopfu lembe leri ya ri taka ni lembe ra hina
Okay guys, khensile kombela mi nga rivali ku ya subscribe mi hi like-ela mi tlhela mi hi share-ela mi nga rivali na comment mi hi byela Christmas ra n'wehe a ri mi khome njhani kumbe mi hi vutisa ti-question tin'wana mi nga nyika na madam ti-ideas laha na me ni ta pfa ni hlohletela nyana Love. no tlanga madam ta Ni sende ka inbox. so yeah, khensile guys. Danko. Danko.